Nyautrap Youth Development Council HYDC kalau wer ya ke sarkar jela ban penlong da ke jingya tainya halor ke jingmen toy bagi company semen ki wanra ya ke jela. Habakran sikilat pathai khubor haka sitarek unai lar arja arpun riu. U Presiden ke HYDC uba Raiwan Sotun ulakan thoru halor ke jingkul mar ke balam mi namar ke public hearing jong ke Shri Cement Limited bat ong bakar komle kamlong ke bayaham. Ubat Raiwan uloong baka sarkar kadiban pensyai halor ke jingkam baka jela kayo jing mentoy nagi cement company namar ka sengpat kayo bagi patba kidang mat ki jing ki babon kan thop ya ke jing penjulor ya kemaryang ke jing bam yo kam yo jam bat ke jing do onong haki babon ki liang ula kan thoru ya ke sarkar jela bakam la ban ya daya ke hok jong ki patba bat kum ke seng ka dawa badai ban penlong da ka wei ke public hearing namar ki persya ya ke Shri Cement Limited kim syam yo alat ban kran bat kim syam la air lat ya ki ban rung sya ke jing yalang Shu ula penram ya ki pulet namar ke jing pendon kam ban bom lati bat kawang tear gas ya ki riu patba Ubat Raiwan uloong bala pendon kam daki JCB ban ti yaki surok kenang ban khanglat yaki patba bakin legislation benta ha ka public hearing henry hadu menta 4 don kanu ke jubab na ka sarkar halor kini ki jingle don bor PNA kising belabet nila pha ya ka press statement but ba Nyautrap Youth Development Council ka boycott ya ka public hearing ka ba lokon te halu serman te East Hills Namar balai ba Nyautrap Youth Development Council kalau alai participate yang sisian hadwi day ba ketika public hearing jongka Shri Cement. Dekopsi andala ko site taman rum turun dio. Kai kebengi golong ba labun penban hangte public hearing ladon ban tangki armun lengut ki priu ki ba yasha Shri Cement bat ki priu ki ban nabar ki ba yasha Shri Cement bat ki kulet ki baya sya syaka Shri Cement nanta bat ki officer jongga government ki baya syaka Shri Cement. Tiga jingkali kami menta pelomba balai mingkot ya ketika public hearing kami kerja pollution control board jing syak la dai ban penmena ba bakadon ke public hearing ki sian naiwan Gidon ki bakren katu ni ki omba ki beri ki banapar om syak bandai ki don ta public hearing jong ketika Shri Cement. Andai kat kum ka EIA 2006 ke paragraf banyo ka appendix 10 kala keren sai part khoi. Bagi nu ki balong concern ya ka environment kata kemud kila bandai ite ban ya participate lang ban pen ya ka jing sngow duki harwe de ba ketika environment. Andai ke bangi badam ta. La lai sien nak pulong ya ke public hearing sien kala pulong no nomor ba ka viewpoint jo ki priu ba persya ka khambun sipun sya ban ya ka viewpoint jo ki priu ba yasha ya ka te public hearing andala film tu ngai ba ka government kala kham warana khambun ki police force ki ban yada bat ban khangla ya ki priu ki ba kwa ban le ban participate ka te ka public hearing Tiga ka bangi ni nak kalian jom pasang ni hadir bangla boycott nila supek nak kendrian ni ba kali ke public hearing mat ke preso ke public hearing nak menta ban pentrekam ke Shri Cement dengan iban ke kalau long ban kum ke public hearing ke baka sokarhi ke involve hantai ke public hearing nak kata ke government kampwa ya kene ke public hearing bahkan fail kalau khot nak tak tu kat ni ngut ki beri ke yes boss ki belum yes boss ban pas ya ke public hearing kajing ni samsat nak kalian dumi kumpi nong ilam seng malam bani ya kajak ni dumi hante import is the hills ki ba don ya kata kajing temu ban le participate hante public hearing kajing ni samsat ke belum satu kata-kata ke ba kajing temu ban le ban participate daganti ke bajajai handai langat pemban hakata kajing sya lati charge baca kawang pemban da utiar gas kawe kajing keli ko abang sya sukar kalomba atu kami clear kadang kai ni ke democratic state kabadan hapo dari India lani kami clear let's say yo kamdai syu kata ke democratic state kabadan hapo dari India handai keladai pemban kata ka dictatorship ke bapenya dan kini kesorkar NDA. Ladadai ke democratic state balai om ailat ki briu ki bakwa ban keren hante. Balai om ailat
ya ki brief ki kwa ban ki bakwa ban lek ban yesim benta hang to balai on don kam ban lati charge atu itu ki brief ki ban don hang to ki basya kawang de tiar gas ki di ki teroris ki di ki kai cloud ki di ki brief ki bara tiar ki bara tiar ban pen mensal ngami itan uwe ubri uban rawat uwe ulati ubareru ban pen mensal rek ke jingkwa ju ki brief tu kalong bangin lek te ban participate ban pen sngau ya kata ka jing sngau ju ki halor ka jing halor kata ka jingkwa ju kata ka shrisman banti ya dei umausun upada rantai ban sinai kata ka cement company ante hapo sinong livestock tigane ka tu isai kedar ba imat hapo state nuclear imat keladon kata ka gundaraj ka ba kat ba ki kwa kini ki capitalist kat ba ki kwa ki capitalist kalong ba dei ban pun ulong bai kata kamut ladang ikren dan tim paren kata kamut hapo state nuclear mentai ya ba mentai kalong bai might is always right ka jingklan bol kadai ka badai but kinong job kidai beliau baklan bol ka jing shanyon jog ni beliau hoti hapo east and the hills ka isa kedar ba ka state government hi kala feel na dong sedong hakaban yada ya ka hok jog lipai hante hapo east and the hills district kani jing pas jog nuclear pollution control board yang tege hering menden kasni jog susiman ni na kaliang jog kaseng nim accept dalilero unless and until ban pelong biang ya ke public hearing sesisin bat ban khot ya paro itu di bakwa ban keren ha ke public hearing lada ki bayasha khotlan bat ni ba persya khotlan kata kedega jikwa ni na kaliang jog kaseng bat ni condemn hilu ya ke jingle jog police department ban lati charge bat kawang do tiar gas ya itu di bakwa Malaysia itu ka public hearing pihak ini isi beladak nak kalian jong deputy chief minister juga Sokar MDA yang state nuclear ubah madu preston tumsong ubah pikir ka kejuan juga cement company yang ni buat state nuclear kawara yang benefit ke bubun ba economic benefit ke bubun ba hakbi de bagni benta ngim kran dari buntin ni ngai na por sakpor ka no wara benefit ka no wara kanika economic benefit namta jelam nuclear ni ong takwai balda state government kanur haya ki representative khantam ye kini gi langot ki ministers ki badon nakmat do ban ya tainia bat ni kinong ilam seng ban pi la ka jong kania hakanu godur ke jelam nuclear kayo nom na tegi cement company ki badon hantai hapo is jadies nomor ke kebangi mengi nakaliang jong seng ni iba karabun ke jingdu nong ban ya ke jingdu nong na kabadon kiti cement company hantai hidup nong hak wide ba ke environmental ka effect jong ke environment hidup nong hak wide bat ka kam ke jam hidup nong hak wide bat ka kamai gaji hidup nong hak wide bat ka koi ka kya hidup nong na dong sedo ngam tip hidup chief minister badom brom jengi ikren ya kata ke jing yo nong economically manu boyo nong economically ya kata kai dan nak tak tahu ni ibu ya kini ke challenge hakmat ke state government ba wan ngin ya tainia once and for all ban ya pi la bajong kania kumno ka government bai i bang yo nong na cement company ni pi na kalian jengi kumno kajak meri jengi pak state jengi ka nong nang ba kate ka cement company ki badon hantai kata kedeka kubur ko kuat kon paksa government balda ka government kanut lada ka government dan kanut nani if the government have the guts come face us in that ya live debate apa TV kata kedeka bang ibu lada kisngau ba nakti ki cement company ka jala jungi ka yo Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.